Oprostite zbog prekida. Samo sam slučajno prekinuo. Ajmo, da nastavljamo. Evo ga. Kreativ. Dinamit. Poison arrow. Shotgun. Vouch roll. Tail nail. Holy hand granada. Sveta bomba. Sniper. Bovine blitz. Sad da mi krenemo lepo da igramo. To jest, ajmo. Sentry gun. Well done, Tetsa crates collected. Ne mi se čitati. Yes. I čuče banditi. Banda. Ovaj tu šef je onaj to prije kaj na početku. Šta plaziš? Da ću ja tebi. Ja sam protiv. Smešan je. Znači imam friendove. Good, not go kill. Ubite ih. Kao jedan zapovjed. Ajmo, koji Psaj sam ja. Psaj sam se nazvao po ona pisma, to jest Psy Gangnam Style. Ajmo na šefa. Ok, ajmo. A dobro, ne vezi. Nekakve krave, šta je ovo? I pukne benzin, još ga mogu istripsti skupa s tim. Evo ga banditos i Eager Boys Psy. Uči što to bilo? Pa... Koju? Pa kaj... Pa kaj to te uš? Moje? A gledaj, pa tebi vrijeme teče. Gledaj ga. Mene to podsjeća. Pa daj prestani. Daj prestani, čovječ. Mojene, alo. Ej, pa vreme mu teče, oj, cijelo vreme ide. Drma se ovo. Pa gledaj ga. Ovo mi je prvi put da mi se dogodilo. Ma eto ti. Izgubio vreme. Kad je išao po benzinu non stop. Ovak se drmao. I šta da rađem. Artrosan hir... Ne! Zamalo. Zamalo. Da ima što ima duže. Ok. To ćemo da uzmemo lepo i onda bum. Yes. Kaj je ovo? Neka mala atomska bomba. Ma još je živ. Meni će ta negdje skida oko 80 healtha. Where goes John? I pogodilo mi šefa. A dobro, svejedno, dobro sam. Opa, pa opasni ste vi neki. Sad mi je dosta, da znaš. A da uzmem sniper. Ajmo da približimo.
Da, onoga, ne. Da, toga. Ajmo. Ako. Da se mi smjestimo. Yes, mrtav. Imamo izjednača. Oni izumiru tako da eksplodiraju. Pa nisam znao. Dobro, to ste dobro došli u gameplay. Nemoj mi da mi vale šefa mojega. Jega je. Sam 9. Slabo. Bazuka inače stvarno 50 skida. Pa ja sam Igor Polis psa i opasan sam, nikome ne može pobjediti, da znaš. Super. Ajmo da uzmemo mi jetpack, lepo. Ajmo da gore na onaj. Ok, ajmo da dinamit. Čekaj, ajmo bazuku. Sad dinamit. Ok, ajmo. Ajmo stisni dinamit i beži odavde. Šalim se. Ajmo dinamit i onda gotovo. Oh my god, mrtav je. Ali stvarno, dinamit inače 75 skida. Bio sam malo blizu. Bučut. Ne, mojte ne i mene. Maš. Kad je glup. On je glup nad glupima. Evo ga Artur Rosner-Hirši. To sam nazvao imena po sebi i po jednom friendovima. Ej, ajmo. Ukredimo. Ne. Ukreći. Ništa ne vidim. Da. Ajmo to. Ene ga. Ništa ne vidim. Ajmo, uzet ćemo isto bazuku. Ajmo bazuku. Ok, ajmo, da stepimo. To je dobar šut. 4-6. Bazuka bi trebao skidati 50. Koliko znam. Za sad. Evo ga Legos. Gdje si Legos? Bazuka. A kak mi non stop promaši? Gledajte koliko ja imam, gledajte koliko ono je. Tu crta, plava i crvena crta. Ček malo. To nisam ja, to je Leon. Tako sam nazvao po friendu mojemu. Kojeg sam. A ovo niš ne vidim. Ajmo uzeti bazuku i... Ajmo prema gore. Prema gore. Da, njega. Ajmo. Pa šta slabo gađa? Ojoj, bučit. Moj... G. Ok, onda neka gubi vrijeme. A meni snimanje isteče ovaj. I onda neću moći snimati ovo radi ovoga tu. To je zadnji. To je šef. On ima 77 health. Puknem li ga, gotov je. Ma evo ga. A meni snimanje ističe, ovome vreme ističe. Evo ga, već mi snimanje traje 10 minut, točno.
Ma gle ga. Je glup. Si glup ti. Ajmo Igor Police. Opa, ajmo Igor Police Psy. Ajmo da stepemo onoga bučtota sa bazukom. Ne, bazukom, ajmo. Jaki šut, skroz do kraja. E tako. Ma nije mrtav ti. Ok, ajmo još malo, stepemo i gotovi su. Ne, molite mene. A, dobro. Ajmo shotgun da uzmemo i stepemo Legos. Ajmo, Legos. Čekaj malo. Ne, mina. To jest, mina je ovdje. Ajmo. Stepi, gotov si. Šta već. Ajmo lepo mi dolje, dok da stepemo onoga zadnjega šefa. To je zadnji. Ajde, prema šefu. To se pita. Ajmo da ga ulovimo. Ajmo ga u zatvor stirati, šansa. Ne! Zašto sam stao na njega? I nisam znao. A dobro, ne već. Evo ga, Igor je pisao gore number hero. Znači prvi hero. Evo ga, to ste dobro došli.